še en art, ki bo full lep v letošnji sezoni, bo Oshinoko, imam občutek, Oshinoko, upam. Kateri studio pa dela to? I'm not sure, ampak katerikoli studio so se full potrudili, ker bistvo teh character designov je, da imajo take sparkly, zvezdnate oči. Ne, to ima samo main character. Can you Google that Ampak for me, tudi so I otroka know imate. what it is? Ok, Oshinoko, če smem samo na hitro povedati, ravno sem dobil mango, sem jo prebral in je po dolgem, res dolgem času, da me en volumen tako hudo prevzel, da sem bil, to deluje, sem bil holy shit in sem se jokal in resolution. Celotni ark, neke zgodbe, ko ne dobi, je v enem volumnu uspelo ujeti tu noter. Čak, kje se ta volum začne pa konča? Začne se tam, kjer se začne. Se tam, ja. Konča pa... Doga Kobo bo animiral. Doga Kobo, ja. Čist nekaj svojega, torej. Kakšen je njegov background? Do background check. Če je karkoli drugega naredil. Ampak avtorica je pa, oziroma avtor je isti kot Kaguya-sama. You know it's gonna be a good story. Premis je taki nenavadni, taki what the hell, da bo vsak si mislil, veš kaj? Kako to deluje? Kak? Love is War, okay. Yes. I watched it a bit. Tako no, mislim se, jaz sem up to date z mango. Zato sem te pač vprašal, kateri voljum. Zaradi tega, ker če bereš pač na straneh chapter by chapter, če nimaš v fizični obliki, ne. Meni je zelo zanimiv del settinga to, da ti da uvid v ta idol svet. Svet idolov. Pa ne samo pogled, ampak dejansko prikaže na realen način to temo med tem zabaviščnim svetom pa ozadjem, kako se ozadje. Torej, vidiš K-pop, literally vidiš background, behind the scenes. Mislim, priznam, da tisti reincarnation aspekt na začetku, to lahko basically odmisliš. Wait, there's a reincarnation? There is. Ok, ne smemo nič povedati. Plot je takšen, da ne moreš razumeti, kako lahko deluje, ampak je svetovno. Try to convince me to watch it, huh? Seriously? Ok, se pravi, oh my god, ne, kakoli poveš, bo spoil. Lahko je vse premis povem, ker to je pač samo. Ne, ker to je tako presenečenje mi je bilo. Sej v redu, to me že dosti prepriča. Hočeš premis slišati? Ne, I hate spoilers. Honestly, usually I decide on watching an anime, koliko je velik, koliko je popular. If there's people all around me and I see the same character or character design and I see it a lot. Ta bo popular. Ja, če bo popular, I am like, maybe I should. Tako kot Spike's Family, točno tak, ja. Chainsaw Man, Spy Family. It's a Spy Family, not Spy. Če smo, kaj bo popular in kaj bo lepa animacija. Spy Family sem.